I pozdrav svima ljudi, moje ime je Brother, gledate novu epizodu na mom kanalu. Već po samom naslovu klipa vidite da ćemo danas pričati o 1.12 Minecraft verziji, ali ja nemam toliko mnogo informacija o toj verziji da bi pravio neki veliki klip, već će ovo biti jedan kratak klip o informacijama koje sam pronašao što na YouTubeu, što na Redditu, na nekim postovima na Twitteru. I da, bez dalje duže ne možemo da počnemo. Vi svi znate da sem Minecrafta za Pocket Edition, tačnije za telefon, i Java edicije Minecrafta za valjda Xbox i PC, postoji i Windows 10 edicija koja je slična mobilnoj verziji i meni se ono uopšte ne sviđa iskreno, ali ajde dobro, neko može to da igra. Ona je pre samo par mjeseci dobila mogućnost da nju možete igrati sa VR-om, da, sa VR-om. Tako da, verujem nevjerovatno, pošto je već kraj 2016. i počinje 2017. Svi misle da će i Minecraft 1.12 biti moguće da se spojite sa nekim VR uređajima kako biste mogli da igrate onako da jednostavno osjećate se kao da ste u Minecraftu, što je po mom mišljenju veoma zanimljivo i vjerojatno će baš promijeniti Minecraft, ali opet pretpostavljam da ćete opet moći da igrate sa desktop računarima, znači na vašim monitorima, ni da će vam trebati samo VR, tako da nemojte se ništa brinuti, ali to je neka moja pretpostavka i pretpostavka mnogih ljudi da će se to dodati, što ja mislim da je najrealnije jer mnoge igrice su već dobile mogućnost da ih igrate sa VR-om, tako da što ne bi Minecraft dobio. Druga informacija je došla sa Twittera, da, dečko koji je pravio muziku za Minecraft je napravio i svoj treći album za Minecraft pred samo jedan mjesec, što znači da će vjerojatno u 1.12 biti dodani novi zvukovi, nova muzika, još neke stvari što se tiče tako tih zvukova i toga. Mislim, to je meni stvarno super ako je on to radio, pošto evo vidite sad taj post koji on stavio na svoj Twitter. I ja mislim da to će jednostavno biti stvarno sjajno, ali što se tiče za nekih blokova i toga kako će se ovaj update zvati, još uvijek ne znamo. Iako je Jeb Mineconu izjavio da 1.12 verzija već ima svoju temu i svoje ime, to znači da su oni već dugo radili na njoj, što znači da će vjerojatno biti više update-ovan nego 1.11, 1.10 i tako dalje. Tako da iskreno jedva čekam da izađe taj update, pošto i sami znate da VR, to im možda, bit će mi zanimljivo možda isprobam, ali ti novi zvukovi, sve to novo, pošto i sami znate da mnoge stvari koriste iste zvukovi. Naprimjer, kada lomite crafting table, to je isti zvuk kao da lomite drvo, tako da mislim bi trebali da uvedu posebne zvukove apsolutno za svaki blok. Tako da ljudi, da, to je to što se tiče tih nekih prvih informacija za 1.12 verziju. Ako nešto još saznam, dobit ćete update i bit ćete obavešteni u vezi toga. Ako vam se svidio ovaj klip i ako želite još ovakvih, ostavite like, a mi se u nekog sljedećih epizoda, ali tada veliki pozdrav.